Namjeravam skinuti boju sa ove prastare grilje. Koristim Black & Decker fen, dvije brzine, jedan je slabija temperatura, dva je jača, idem sa onom slabijom. I od alata imam špatule, strugače i posudu u kojoj ću odlagati ono što mi se nakupi na špatulu. Idemo. Približavam boji na 3 cm udaljenosti dokle god se ne počne mijuriti. Evo ga, nabubrilo je, oslabilo je i sad mogu strugati. Guram prema sredini. I kad se nakupi dovoljno, skinem. Uvijek grijem ispred špatule na centimetar 2 i nakon toga skidam sa njom. Razlog što ne radim sa širokom špatulom, kad se ovo počne skidati, pada puno sa strane i onda se stvoru grudice, ali kad se ovo osuši, to je tako tvrdo da treba ili ponoviti s fenom ili sa šmik papirom, a to je gubljenje vremena i sredstava. Zato idemo prvo ovu stranu pomalo gurati prema sredini, ukloniti sve što se može, a onda drugu stranu, mislim na ovu bližu, ista procedura. Čim biži nije dobar znak, vraćamo to nazad, prije nek se skine. Ovdje vidimo da se pojavljuje ulje i smola, to je sandolina iz drveta, zavisi čime je prije zaštićena. Idem dovršiti na ovom kraju što ima. Ovdje ima i kita ispod, neravnina samog drveta. Skidamo po redu sve. Ovo su znači mrvice koje sam spominjao, ako se ne skine dobro, ostanu i to kad se ohladi, to bude super čvrsto, jako teško za skinuti. Zato je bolje ponoviti sa fenom. Tako da ostane čista ploha. U ovom pravcu isto. Fen ima ovdje ovu, nazovimo je žicu, koja omogućuje da stoji uspravno ko stalak, tako se lako suši. A ovo sve što je skinuto,
Bacano ovdje i nakon nekoliko sekundi već to je suho i tvrdo kao nekakva čađa. Poželjno imati više ovih alatki jer se na njima nakupi masnoće i svega i kad se stvrni treba izgubiti vrijeme za čišćenje. Ili fenon opet otopiti i onda sastrugati. Malo nezgodno kad imaš samo dvije ruke.
kad želim raditi grilje, a ne želim da mi se ovaj dio miče, prvo ih uklonim i podignem i nakon toga blokiram. Ovo što radimo. Teška cigla na jednu stranu, teška na drugu. Dva put tako. Što su bliže to bolje, zavisi od debljine grilje. I možemo je stisnuti. Isto i uspravno. Tako se može raditi ovaj ovdje dio. A isto tako kad želim raditi otvori mehanizam. Ovo namjestim da me ne smeta. Ubacim ga procep. I što je bitno da mi se ne miče ovo, stavim dvije debele kajle ili na ovu stranu ili na ovu, zavisi odakle ću krenuti raditi. Što dublje budem, to su stabilnije. Ovo ne ustane uvijek idealno čisto, ali šta je tu? Tu ću puno vremena čistući ili uzmem drugu alatku koja je čista pa pokupi ove ostatke na brzinu. Ovo se skorija zbilja velik dio smeća pa ćemo ga otopiti i nakon toga obrisati dok je mekan. Evo, puno bolje, ajmo još jedan put proći ovaj rul. Evo ga, ovaj mi je sad džir skoro pa savršeno čist i guram sve prema dolje tako da ne padaju mrvice po ovome što sam već očistio.
izgleda, idemo još malo popraviti što je pobjeglo ovdje. Što više skinem sa špatulom, to bolje, jer ću manje imati posla sa šmirglanjem brusnim papirom. Hoću dizat prema gori da mi ne upadne uspod, jer neću moći poslije otvara zatvarati. Napredak je očigledan, ali spor je to proces. Malo odmori stroj, a i ja. Kad je sve ostrugano, to izgleda ovako. Nije loše, međutim treba popuniti ove rupice sa kitom da izgleda još bolje i nakon svega se to prefarba i možemo reći da je posao obavljen.